Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Joint Coordination Committee ka FKGGP bat KSU Upper Shillong Circle. Henega sngi ka lada ikendu ayu Director Katanat Urban Affairs bandawa penduk pendamno yang baru kisah skular ajaka Syak MS Ashok Auto Service and Partners Upper Shillong Henry Umer hak bagajing he jong kajaka kalong khatla hajar shispa prapuway square feet tam niduna. Ka komiti kala dawa bai kisah skular baru lada biasoi da Katanat bat KMS Ashok Auto Service and Partners Upper Shillong ban ajaka sya ubajila badai ban penduk pendamno ya baru. Habakran Shikilar Patai Kubor Presiden KFKGP Upper Shillong uba kit boklang nongplang ulaong ba KFKGP bar KSU kila persya jur halor kajing ajaka ya ubay ubajila ha Henry Mer kabadai kajaka jong ka sorkar. Ulaong hadian balami kajing persya nakaliang ka sorkar kala pensangi asyipor Henry kat nang mi kisngi lo yi baki bor sorkar kila persyang daki we kilat kedenti ban penthame bat yalam baklai upat ba. Karkum kajing ong jong uba nongplang kate kajaka kabaki badan kam benta kabala weng shipor kadai kajaka jong ka Shillong Cantonment Board Henry hadian baka cantonment kam shimla aishu ya kajaka banshna petrol pump kabalingo pat kalong baka sorkar jila kala prung yalade hapo dak baya pen ya kajaka jong ka sorkar jila hagjing shisha habadai kajaka jong ka cantonment bat ka khajnaru layo dak cantonment balikan san ka sorkar ka prung yalade imat doni e shalandat ban ajaka ya ubar jila loong u president ke FKGP Upper Shillong baka jingwani kendu yu Director jengko Urban Affairs nak liang jungi golong ba ban but dien ya ki senjam ki bala persang ban sim nak sorkar nak kapor kumu filatip na do ka senam arjar arpulai nak liang jong ka FKGP KSU Persulong Circle ila persak jur ya kejing ajaka yu wi barjela hantai po Andrumer kabri kejaka sorkar ti hadian kejing persak ka jungi kila pensangi syupor ti reikat barang mi isngi ngi ba kinang ka bodong sorkar kinang persang hiwe ba gilat kenti kumru ban penthame ba ban yalam baklai ba ti de nata kadau bangi nata ngi namar hatok por ngi ladap ajing tho su veterinary minister namar ba kate ke jaka kate ka ha po ka jingpe jingbi jong katana dari jingri ti hade ngatu ngi lai ojing tepat bayar tu ke jaka kila han over no spok ka Urban Affairs Department ti de nata kadau ngi wan ban kendu menta singi Director ban aisno na jing tho ba nakaliang jungi ngi persajur patku mengilakran nadu pasdang kastan jungi bi kalong mikunju tolong ba hakajaka ku mengitip boro ba kate gejaka ka ba kipenan kam menta ya bala weng sport kadai gejaka jongka cantonment board hadian ba ka cantonment board kam asu ya gejaka pensna terpom desi gadung kidau gi bagi karan mo sukar ku ipat ya wangin mla bantular di handai ke belingo pat balai ba ka sorkar jela meglia ka prung ila dia po pat ka ya pen ngelapat da kajaka jong sorkar jela kai jingsa haba kadai kajaka jong cantonment ni sung thu sai nomor balai ketika jaka lalis nompok cantonment deki babun snam mud ya ka revenue lani kata khajnaru kayo ka cantonment ka setiap government kam yo sinayaro te balai pat menta kencan haba ka cantonment kam asu kajaka don ayu sulendat kam tamat ajaka yu bom dei utrai muluk kai bom dei parado persnam jungi dinar tak daw ngiwan ban persya akni kapor ban ngilaong hiru ba yitu ki agreement paro ki balade ban yasoi balade pat ajaka sunu barjela deban kansen no mardor ani deban penduk pendam no ya borok ki soskular ki balai soi da Urban Affairs Department bat kanega MS Ashok kedi kata ka jingwani kenu jungi kene singi marbalai ngi iba ngi sutu kat kunga jingya jong por ngi iba ki sedang ban yalam bakla yu pat ba di bubun ki bentang ya kata ngin kerna basai ban pensutu bakala wailam bakala padong ba o ban ai te jaka ban sna fly over mereka flyover hadian meladap mata furlian meladap ngimi isa tiada flyover la persang ban yalam bakla kini hendak ski meladap ban ong ba lara om ai ketika jaka hana nomyok bantai ke veterinary hospital hangtai po Persulong kani kadi ke betik ke jingalam bakla yu pat ba di bamtip ai namar bayi ke isu jong ka veterinary hospital la simkia de kinogalam jong ka KSU kinogalam jong ka FKGP wat ki bala song tight room mata la bun snam ban pen urulong kamni busu jarang khat menta bat ke basngsi kalong ba kita ki balai lek bentur hakmat ban penyelam bakalayu pat ba larangim ai kani kejaka na nomio taka veterinary hospital ngai kadai be ke jingalam bakala ki pat ba namar balai ni sutu bupli kita ki penan hakmat nginam sim kerteng ki bakwa dik banio taka jingtrei hang tei po veterinary banio betri taka college lani taka veterinary hospital
Kendrai ngakwa ban keren nak basai ba gitaru bepli gi haban suhu sai bagi laisa ilam bakla namar haka praterik ubenai ban riu arjar arpriu ka veterinary department kala ada permit ya ketendar ban khot tendar kata ka veterinary hospital ndrai kat kum kani ketendar bala khot asosiasi penong ba ki babun na ki trai muluk kim pot la ban qualify namar ki khot nak ton ki bet ka bumbut ban ailat ya ki bri ki manabar ki badon ya ka credential hado nrupo arkurur ban snai katai mud ki kontraktor no pok kajala jungi ki nomla ban tre katai kin sulong tang kinong tre wai bat kinong tre belah nalor ya kajaka la ayu bar jela ya ka kamru ban tre pat kata hospital kin yo hi ki bar jela ba ki trai muluk kinom dan jing mentoi kin diat ro tidak nak tahu ni persya ban ngilah thok sya yang ni ba ki di ban kansel mardor la ni ban penduk pendam no igini sos kular baru ki pelai soy pedeng kesorkar jela bat kanika MS Ashok. Tidak mendapat kendiat reading atau perform nanti kalong gumno kaman gumno minta kaya cekmat kajing trainnya kalau sange. Yang hadu mata kempat ya cekmat namar ba bawa ni nomlak banlan hari ini kendiat senam ki beladap. Keladon kajing persang jung itu ki try ki bayo itu jaka bakin penyak cekmat itu kakam. Ndai hadian ba nak liang jungi lalik ban pensange. Bat hadian ba nak liang jungi ngilak persakru hak tu sengi belum inspection ke wapi gum kilat patai kubor biasa kilang dia naduk atau kubor kelasang masange biang. Nengi sedang yuk jengtip wur ngimtip haduk katno kalong bersisa bagi dan pi ofsaru kepala persang mencim kiabiang ba ngimtip kadai ne kalaj ba hakas khotrek imat si ki khot biang ya ta meeting ya ki kenhun ki bofer ndre yengi sing balang ki klam kuat ban ya keren mitik ya kan ikut terpom isu tak tahu ngi ong don ayu helendat tang nang tahu bar jela pi khot meeting di posien pi penlong inspection di posien kat ba nam ta jing mentoi bat jing trai muluk kim sim kia ko mengelakaran naduk basai bana kaliang congka joint coordination committee of the FKGP bat ki isu perselong sarkin ni ong ba ngidang pinti ba ki babun ki pat ba baik yang mengatakan perselong ki de gibri ki barap bat ki beri jingri katnu kan long ke jingkerku lara kaladon lupa ke jaka sorkar bakin set up kita ki plan ki boper mo ki karkhana penmi jingbam ka bagi nongrap ki yo jing mentoi bandi ki mar rap ki jungki pat ki nongri jingri ki yo jing mentoi ba ha jaka bani thiet kita ki jingbam nam tagi merat ki beri jingri ki lapni ki sniang ki masih pertumta terkuat ki siar ru nadu nespo asam nadu nespo berni katnu kan long ke jingkerku bakra lor gi don po kathai perslong plus kalau dia lupa ka jaka jong ka veterinary department temut ka jing ai pat i kini gi bat ki jaka kalong bela defeat no ek purpose jong veterinary buar ki ba hajrong ba kani gri stan jungi ba kani gri jing dawa ka jungi Abang mari director undi kasino mo kajing ai mengendam jupi bida katin kasti ulah ban suatu ikatu hak bidi kata belingi le ya kani ka pentah so kadai ke boong wingi perlok mong pasai buar ba director umli nak ajak berdua kasih hendengi sokmet ya kama merdam dak tin kasih kalong bah hadian bah sorkar jela pi haka arf neutrik jung yayom kalau ada pas di ordinance pan itu ya kaktin kasih pada kaktin karo kum ko official language ngikwa pan penting kan bah hatu kata kajing penbej kajing penmi jong ka sorkar ya kani ka ordinance arjar arfun rio haka arf neutrik jung april hatu kadi tamun penbej election na hatu gila teri kampura bat kani ka mat ka bokongsan ka ba ni kum ka kenhun di si kan ka kenhun ka benikong ban sedang ban penter kami kani ka ordinance mar hadu mentangi iba ki notification ki boper ki baju penmi dak sorgar jela ki penmi be dak tin hareng wat hadian bala pas ka ordinance nadu penaya yong mata layak lai banai redeng tak tahu ngi kwa ban penting kana ba ka jingpa se ka ordinance kam dei ban penbi ju pai ba kam dei ban penbi election kam dei ban lek politics redeng ban penterkam katkum karai jong sorkar kanang ba ki pai ba nang sinong kenong ni per ki ba kwa pan a jing tho si bor sorkar kila pan a dak tin la jong ki kwa pan penting kana ya kata baka ni ko ordinance ka di menteri kam